Ndabahaye mwaramutse mwese canke mwiriwe bivanye naho buri umwe aherereye banywanyi mudateba kubana natwe ngaha kuri mbonesha kuri mwe rudende bashyikiriza amakuru atosoye abarebana n'umutekano politike ubanye n'amakungu n'ubuzima bwa munsi bw'abanyagihugu. Turi kuri uyu wa kane kwigenekerezo rya 14 Myandagaro 2025 aho tugiye kurabira hamwe amakuru akomakomeye ariko aragenda yibonekeza mu gisata cya politike n'umutekano. Turi buze kugaruka ku biriko biratangazwa n'urwaruka rwo mu mugambwe uri ku butegetsi wa CNDD-FDD, uru akaba urwaruka ruzwi nk'imbonera kure, aho rero bakomeje kugenda bavuga ibijyanye n'akazi gakomeye bakoze ariko bakaba batari kubihererwa agashimwe. Turarebera hamwe contexte opérationnel uko intambara yagenze, turebe accorde de réintégration, turebe uko bihagaze. Turaza kandi kubabwira ibijyanye na combat rapproché yakoreshejwe, turibuze kandi kurebera hamwe engagement contexte meza documenté, turebe uko bihagaze. Tubabwire rero l'action de combat, turebe kandi bijyanye n'ibyo bemerewe ndetse n'ibyo bahawe. Turaza kandi kurebera hamwe opération conjointe et stratégique militaire, turebe bijyanye na opération conjointe de neutralisation yakozwe mu buryo bwa sécurisation démantèlement, ndetse turebe appui effet, turebe kandi bijyanye na reconnaissance offensive icyo bigaragaza. Turibuze kurebera hamwe kandi conséquences sociales sécuritaires au Burundi, tubabwire syndrome de stress post traumatique, turebe uko bihagaze. Turaza kandi no kubabwira bijyanye na position officielle de Gitega, turebe icyo bari gutangaza. Turaza kandi kureba icyo abasasanguzi bavuga, tujye kuri analyse stratégique, tubabwire contre opérationnel ndetse na axe stratégique kuri ligne de communication uko bihagaze kugeza ubu. Turaza kandi no kurebera hamwe ibijyanye n'ubuhamya bukomeye abangabo mu mbonera kure batanga bijyanye na formation accélérée ndetse nuko akazi bagakoze. Turi buze kubabwira opération offensive bigendanye n'ubuhamya butangwa nabo. Turaza kandi kurebera hamwe ibijyanye na reconnaissance offensive, turebe ibijyanye na appui enfin, ndetse turi buze no kubabwira attaque frontière, turebe attaque frontière mu buryo buramvu yuko byose biri kugenda bimera. Banywanyi ni muze tubane kuri page ikomeye yanditseho amakuru akomakomeye ajyanye n'umutekano politike ubanye n'amakungu ndetse n'ubuzima bwa munsi bw'abanyagihugu. Gusabe rero niba ari ubwa mbere dukurikiye itusho ndasabone kugira ngo ntuzongere gucikwa n'amakuru ndetse n'ibiganiro tubategurira ngaha. Reka twinjire mu nkuru yacu mu buryo buramvuye. Hashize amezi 8 urwaruka rwiganjemo imisore yo mu itsinda riri ku butegetsi umugambwe wa CNDD-FDD uzwi nk'imbonera kure berekeje mu buseruko bwa leta iharanira intwaro rusange ya Congo mu kurwana ku ruhande rwa FARDC, Force Armée de République Démocratique du Congo, aho bahanganye bikomeye n'izasarambwe. Ubu batangiye gusubira mu bihugu byabo bavuga ko bagiye babeshywa ntibahawe amafaranga basezeranyijwe cyangwa se indi nkunga nk'uko bari barabyemeranyijwe. Kuva muri 2023 intambara mu buseruko bwa leta iharanira intwaro rusange ya Congo nibwo yakajije umurego hagati ya FARDC ndetse na M23, ibyatumye biyambaza FDNB, Force de Défense Nationale du Burundi, n'imitwe y'abasivili b'abazarendo bahanganye bikomeye n'izasarambwe mu bice bitandukanye. Uyu mutwe w'izasarambwe rero ukaba waragiye ushinjwa kutubahiriza amasezerano yo guhagarika imirwano ndetse ibyagiye bivugwa ko ari byo biri guteza intambara. Nkuko amakuru ya renseignement militaire yemeza ibingibi, bamwe mu basore b'imbonera kure bajyanwe muri Republika Demokarasi ya Congo nyuma yo guhabwa formation accélérée y'iminsi 3 mu kigo cya gisirikare giherereye mu ishyamba ndetse no mu bibuga by'imipira. Ibyo bise formation yari igizwe n'amahugurwa yo gukoresha intwaro za Kalachnikov, PKM, RPG-7 ndetse no gukoresha technique de combat rapproché ndetse no gukora ibizwi nka embuscade. Mu byumweru mbere yo kuboherezwa kuri urugamba, bikavuga ko rero abajejwe ubuyobozi muri FDNB babwiye ko bazahabwa prime de combat ingana n'amadolari 500 ku musirikare umwe ndetse n'ibiribwa bihagije, ratio de combat
igihe rero bari mu ishyamba. Nanone kandi imiryango yabo yari yarasezeranyijwe ikizwi nka dominisation mu gihe uwabo aguye ku rugamba, ariko nk'uko benshi babivuga ayo masezerano yose yaje kuba promesse na tenue. Abaguye ku rugamba imiryango yabo ntiyigeze ihabwa ubufasha, ndetse bamwe banavuga ko babuze uburenganzira bwo gushyingura ababo ndetse no kubakorera ibijyanye no kubunamira. Amakuru y'iperereza ryakozwe n'ikinyamakuru SOS Media Burundi aragaragaza ko urutonde rw'aba basore b'imbonerakure bapfiriye ku rugamba ariko amazina yabo atigeze ashyirwa ahagaragara ku mugaragaro na FDNB cyangwa Gitega. Ibi bituma hakomeza kuba zone de ombre ku ruhare rw'itsinda mu mirwano ikaze yabereye i Masisi, Rucuru ndetse no muri Sake. Kuko raporo y'iperereza y'igisirikare bigaragara, raporo du renseignement militaire iravuga ko FDNB yagiye ifatanya na FARDC mu bikorwa bise Opération Conjointe de Neutralisation bigamije gusenya position avance zizasarambwe. Izo position zari zifite objectif tactique zirimo sekirizasiyo y'imijyi itandukanye, aho rero Kicanga habereye urugamba rukomeye ndetse n'Isake. Hari kandi bizwi nka demantarema, imiyoboro y'izasarambwe yo gutanga ibiribwa ndetse n'amasasu yagiye isenywa. Hari kandi APF gukoresha mu rutieri de 120 mm ndetse na kanoni sans recours. Hari kandi reconnaissance offensive mu misozi ya Tongo na Kibumba, ariko nk'uko abahoze ku rugamba babivuga, benshi muri bo bagiye bakoreshwa nk'abarwanyi ba ligne de front, ibyo mu gisirikare bita infantry regard, kandi bagiye boherezwa mu mirwano ikomeye badafite appui allié cyangwa se couverture blindée ihagije. Uko rero bigenda bigaragara, aho rero basubiriye mu gihugu cyabo abasore basanze nta kazi, nta mafaranga kandi nta prise en charge ya transformation post combat syndrome de stress post traumatique. Ibiro byateje impungenge mu baturage bo mu bice bitandukanye nk'ahitwa Buganda, Cibitoki n'ahandi, ashobora kwiyongera ibyaha by'ubujura, kwambura ku gahato cyangwa urugomo rufitanye isano n'intwaro ziri mu maboko y'abantu batari abasirikare ba leta. Umunyamabanga w'umurenge umwe muri Cibitoki yagize ati aba basore bafite ubumenyi bwa gisirikare ariko nta kazi bafite, ni ikibazo gikomeye ku mutekano. Guverinoma y'u Burundi yo yemera ko FDN biri muri Kongo mu rwego rwo kurwanya imitwe yitwaje intwaro ifite inkomoko mu gihugu cy'u Burundi nka FNL, Red Tabara, ariko ihakana ko imbonerakure zoherejwe ku rugamba. Ibiro bikaba bihabanye n'ibimenyetso bigaragazwa n'ikinyamakuru SOS Media Burundi bivuga ko rero iki kinyamakuru gifite amafoto y'abapfuye, ibimenyetso by'ibirindiro by'abarimo imyenda y'uyu mutwe w'urubyiruko. Ubu bikaba rero bihamya ko kuri ubu ari ibintu bigenda bigaragara ko birimo amanyanga akomeye. Uruhare rw'imbonerakure muri intambara rugaragara uburyo FDNB na FARDC bakomeje kugenda barwana mu bice bitandukanye, kuva mu misozi y'Urucuru gakomeza Masisi, aho izasarambwe zagiye zihanganira bikomeye n'iyi coalition. Urugamba rukomeye rwarabaye ndetse byagiye byibonekeza ko n'abazarendo bagiye bagira uruhare rukomeye muri ibi biri kuba, ariko bagafashwa nabo mu gihugu cy'u Burundi bitwa imbonerakure. Mu gihe rero ibi biri kuba, bamwe bagize ubutumwa batanga. Bamwe muri aba basore bavuga ko mbere y'uko bambuka umupaka bahawe formation accélérée. Nk'uko rero bivugwa, formation accélérée na mahugurwa ko matanya amasomo y'ibanze ya gisirikare, discipline militaire hamwe no kwigishwa gukoresha intwaro, ariko bigakorwa mu gihe gito ugereranyije n'amezi menshi ashanzwe akoreshwa. Aha rero niho bigishirijwe gukoresha fils d'assaut en camp, 37 mitrailleuse PKM ndetse no kurasa amasasu y'imbunda za RPG-7. Umwe muri aba bumbonerakure yagize ati batujyanye mu ishyamba riri hafi ya Cibitoki, twari mu myitozo ya gisirikare y'amasaha 18 ku munsi, harimo gusimbuka, kurira imisozi, gukora marche force, urugendo rw'igisirikare rufite umuvuduko n'imizigo ku bitugu no gucunga umutekano w'ibirindiro. Twumvaga twiteguye. Nk'uko rero bigaragara mu kwezi kwa mbere 2025 abasore bashyizwe mu bikorwa bya Opération Offensive mu misozi itandukanye ya Kibumba ndetse no muri Goma, ariko ntibyaje kubahira kuko izasambwe zaje kuyigarurira. Reka turebe ko Opération Offensive yagenze. Ni igikorwa cya gisirikare cyari kigamije gusatira cyangwa gusenya umwanzi mu buryo butunguranye, kikaba rero cyarashobora gukorwa ku butaka no mu kirere.
uwahoze ari chef de groupe muri aba basore yagize icyo atangazaho. Yagize ati twubatse tranche ku murongo wa mbere w'imirwano, twari tuzi neza ko izasarambo zifite precision élevée, ubushobozi bwo kurasa neza cyane, bityo byasabaga kujya munsi y'ubutaka. Hari igihe twamaraga amasaha menshi twicaye mu myobo turwana inzara n'inyota bitumereye nabi. Kuko rero bigaragara mu bikorwa by'amasaha 48 adahagarara, abasore b'imbonerakure bavuga ko bagiye batanga APMF inkunga y'amasasu ku ngabo za FARDC ndetse na FDNB ku rugamba. Tubibutse ko APMF ni uburyo bwo gufasha ingabo ziri ku rugamba mu kurasa amasasa akomeye cyangwa make kugira ngo zisatire umwanzi mu mutekano. Watanze ubuhamya w'imbonerakure yagize ati twarasaga mashini gani zacu tukarasa intwaro za RPG mu byiciro bikomeye mu birindiro bikomeye by'izasarambwe aho twatsinze, ndetse ari na hamwe bagiye batuvana. Hari bagenzi bacu bagiye baguhangaha. Abaturage mu duce dutandukanye nabo baravuga byinshi kuri attaque frontière, uburyo bwo gusatira umwanzi mu buryo butaziguye akenshi bwari bugamije kuba bwamusunika. Umwe mu baturage yagize ati aba basore barwanaga ntabwo wabafite, hari igihe babaga bagiye gufata umusozi bakarasa amasasu menshi nk'amasaha 3 agashira. Bimwe rero nibi biri kugenda bitangazwa n'abaturage, kuko rero bikomeje kugenda bigaragara ibintu ntabwo bimeze neza. Amakuru aragaragaza uko imirwano ihagaze kuri ubu, aho bigaragara ko hakomeje kugenda imyiteguro ikomeye yewe idasanzwe ishobora no kuza kuvamo intambara kuri buri ruhande, nk'uko rero amakuru dufite ngaha abigaragaza. Biravugwa kandi biremezwa ko ku cyumweru ku igenekerezo rya 11 Myandagaro 2025 umutuzo muke wongeye gufata mu mitima y'abaturage bo mu gace ka Groupement ya Walo Yungu muri segiteri ya Waniyanga muri territoire ya Warikare, nyuma y'uko abarwanyi ba FARDC bashyize ho position militaire nshya ku musozi witwa Mucumbi hafi yahitwa Ngenge. Amakuru ari guturuka mu baturage no mu nzego za sheferi aravuga ko iyi mauvaise tactique yo kwimura cyangwa gushyiraho ingabo mu mwanya runaka ku nyungu za gisirikare yari ifite intego yo gutegura ibitero bigana mu duce twa Ngenge, Buhimba n'ahitwa Kimuwa, ibice biherereye mu misozi ya muri territoire ya Masisi. Abaturage baravuga ko AFC yaturutse mu gace kahitwa Kashebere maze igakoresha mo Mucumbi nka observatoire stratégie, ahantu hahanitse abasirikare babayeho mu buzima bwo guhangana n'umwanzi. Kuri Krete umusongo w'umusozi hashyizweho Bekavo aho abasirikare bacumbika z'agateganyo, harimo tranche imyobo y'ubwirinzi, bakaba rero baranashyize amasasu n'ibikoresho bya gisirikare. Abaturage bavuga ko iyi offensive preparatoire igikorwa cyo gutegura igitero gishobora gutuma haduka imirwano mishya muri aka gace kari gasanzwe afite ikibazo cy'umutekano muke kubera kagiye kibasirwa n'imitwe yitwaje intwaro. Inzego za sheferi yo muri aka gace yahitwa Walo Yungu harimo n'abakuru b'imidugudu batangaje ko bafite impungenge zikomeye. Umwe mu baturage waganiriye n'ikinyamakuru Actualité.cd yagize ati iyo babonye position nshya kuri uyu musozi wa Mucumbi tuba tuzi ko hari attaque hafi. Aha rero ni hafi yaho impunzi zacu zibaye, kandi twibuka neza ko AFC iyo yageze hafi nta gihe kinini bihora igira itagabye igitero. Uyu muturage arashimangira ko iyi mirwano y'icyumweru gishize hagati ya AFC n'abarwanya ba Zenido bo muri coalition ya Uhuru Make yabaye nk'ikitekerezo gishobora gukurikiraho iyo mirwano. Bivuga ko yahitanye nibura abarwanyi 18 ba AFC. Mount Mucumbi iri ku mupaka wa Groupement ya Waru ya Lungu muri Rubereki muri cartographie militaire. Ikarita igisirikare kagaragaza ko ahari ahantu hashobora guhabwa agaciro kubera kuba ari Puwe Hotel gishobora kuba hafasha muri controle y'uduce tugize VAR n'imihanda. Abahanga mu bya gisirikare baravuga ko iyi force yishyize base avance kuri Puwe Ho iba ifite amahirwe menshi yo kugaba ibitero mu kwirinda ibiturika ko bizakiyongera mu myanya yo mu musozi yitwa Mucumbi.
AFC ifite amahirwe yo kugenzura inzira yerekeza Ngenge Buhimba n'ahitwa Kimua, kandi ibi bice byose bifite densité civile élevée, ubwinshi bw'abaturage, ibi bikaba bishobora kuba impamvu y'ihungabana rikomeye. Bamwe mu basirikare bigeze gukorera mu ngabo za FARDC basobanura ko AFC ikoresha tactique de pénétration, uburyo bwo kwinjira mu gace gahanzwe amaso buhoro buhoro, igahuza tactique de encerclement, uburyo bwo kugota. Ibi rero bikaba bigerwaho bashyizeho position de couverture, ahantu h'inkingi y'umwanzi, kugira ngo bakingire izindi nite ziri imbere muri uru rugendo. AFC kandi kunze gukoresha camouflage, kwisha mu mashyamba cyangwa mu mabuye, no kugendana equipement regard, ibikoresho byoroheje nk'imbunda nto za AK-47, PKM, RPK hamwe na mortieri. Bikaba rero ibi ari ibintu bikomeje kugenda byibonekeza ku bazi by'igisirikare. Gushyira position nko kuri uyu musozi wa Mucumbi baravuga ko bifite inyungu nyinshi mu bijyanye na logistique, gutegura ndetse no kugeza ibikoresho ahangaha, ndetse bikanoroha mu bijyanye na renseignement, gushaka amakuru y'umwanzi, ndetse no mu gutegura offensive majere, igitero gikomeye. Iyo position avancement bashobora gukora patrouille de reconnaissance hafi y'ahangaha nk'uko bigaragara. Nk'uko rero bamwe mu basirikare ba kera babivuga, AFC biravuga ko ikunze gukoresha philosicale operation, ibikorwa byo gutegura ubwoba, bwo gutera ubwoba umwanzi kugira ngo agabanye imbaraga. Nk'uko rero byagiye bigaragara, abaturage bo muri Waluo Yung bavuga ko basaba leta n'ingabo za FARDC gushyiraho dispositif de défense, uburyo bwo kwirinda bwihuse mu kurinda impunzi n'abaturage. Bamwe muri aba bagize bati, turifuza kubona force régulière, ingabo za leta zishyiraho camp de défense hafi ya Ngenge, no gukaza patrouille mixte, ingendo z'uburinzi zihuza ingabo n'abaturage n'abakorerabushake, kugira ngo hatabaho kwinjirirwa bitunguranye. Kuva ku wa gatatu ushize, imirwano yabereye hafi ya Macumbi hagati ya AFC n'abarwanyi ba Wazalendo muri coalition ya Uhuru Make yagaragaje ko iyi zone ifite impamvu nyinshi z'ubukana. Iyo coalition irimo imitwe y'abarwanyi yitwaje intwaro yiyemeje kurwanya AFC, ariko idafite ibikoresho byinshi nk'aho iza Sarambwe zikoresha. Abasasanguzi baravuga ko intambara yahitanye abarwanyi bagera kuri 18 ku ruhande rwa AFC ishobora kuba ari intandaro yo kubaka position fortifiée, ahantu hashobora kuba habera imirwano ikomeye nk'uko bigenda bigaragara. Ibiro ni biri kwa mugiye kandi bitangazwa ko no muri Sud Kivu naho amakuru hari atara y'ubuhoro, aho naho ibintu bitameze neza. Reka naho tunyarukire tubabwira ibiri kuba. Aho mu cyumweru gishize Colonel Charles Semata, mu buyobozi w'igisirikare watwirwaniye mu misozi miremire ya Haut Plateau muri Kivu y'Amajyepfo, akaba ni wahoze ari umusirikare wa FARDC, yasize ingabo disateri, yagaragaye mu mashusho ari imbere y'abarwanyi be asobanura ku mugaragaro inkomoko n'uburyo bafitanye umubano ukomeye na AFC mu ntambara zo mu buseruko bwa leta iharanira intwaro rusange ya Congo. Mbere yuko Alliance Fleuve Congo ivuka, Sematama avuga ko twirwanaho na AFC bari basanzwe bafite amasezerano y'ubufatanye mu nyungu runaka na collaboration opérationnelle, ubufatanye mu bikorwa bya gisirikare ku rugamba. Nkuko rero bigaragara ndetse byagiye bivugwa ibijyanye na compromise mu rwego rwa gisirikare, bivuga amasezerano cyangwa imyumvire y'ubufatanye yashyizweho n'impande ebyiri cyangwa nyinshi kugira ngo zishobore kugera ku ntego zihariye, akenshi zirebana n'imirwano cyangwa gahunda z'ubutasi. Hari kandi collaboration opérationnelle, no gusangira amakuru y'ubutasi, imfashanyo mu bijyanye n'intwaro, gufatanya mu bikorwa bya gisirikare no gucunga imirongo y'imirwano ndetse n'ibindi bikorwa bitandukanye. Sematama yagize ati, AFC yaje dusanzwe dufitanye amasezerano yo gukorana na AFC, twari twarumvikanye gukorera hamwe kuko dufite umwanzi umwe. Ibibazo dufite muri Kivu y'Amajyaruguru ni bimwe n'ibyacu, niyo mpamvu twari twishyize hamwe
ngo dutsinde umwanzi turebe ko abaturage babona amahoro, politike tuzayigeraho nyuma. Mu bisobanuro bye mu misozi yashimangiye ko AFC na Twirwaneho bahuzwa n'ihangamutima rimwe ryo kurwanya FARDC, bityo bagakoresha uburyo bwa coordination strategique guhuza ingamba za gisirikare kugira ngo bagere ku ntego. Coordination strategique tubitse ko n'uburyo bwo guhuza ibikorwa byose by'intambara, harimo aho ingabo zishyirwa mu buryo butandukanye, uburyo bw'intwaro zikoreshwa n'uburyo imirwano igenzurwa ku rugamba. Sematama yasobanuye ko AFC yashinjwaga na Twirwaneho yabyinjiyemo, ariko bahita basaba ko amakuru y'uko baba joint AFC atamenyekana ku mugaragaro kugira ngo batavumburwa n'umwanzi. Ibiro byari mu rwego rwa Operation Clandestine, ibikorwa bya gisirikare bihishwe. Operation Clandestine ni ibikorwa bya gisirikare bikorwa mu ibanga rikomeye, akenshi bigamije guhungabanya umwanzi cyangwa kurinda imbaraga z'umutwe kugira ngo zitabasha kumenyekana. Gaye gukora banywanyi ni no kudusoje amakuru yacu. Niba ari ubwa mbere dukurikiye itusho ndasabone wiyongere mu batazongera gucikwa n'amakuru yibanda cyane ku mutekano, politiki, ububanyi n'amakungu ndetse n'ubuzima bwa munsi bw'abanyagihugu. Astra Vista.